أمي الدين أتيك أبتشا ترتي مالي ربي سبحانه وتعالى أرى إرقما خينيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمور جتشونيس إرقا قده أتي إيقلو من نبي يمار راك أبي أبا خينيا آدم راك أبي أوفي إيجتشونيس نبي نوحين دواتان ديمي نبي موسى نبي إيسان قولبني أينيو تيجتشار نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكا وري كتابة خطبه كتابة الرا دبستو خرابرة تسن دبين أكسيمتي يجون استرين إسلام ما إسرا خاجة سكرا إسن نبي محمد الرا خاجة نبي محمد الرا أنكو أوما إلمنما أبا خينيا آدم الرا خا إسلام من تنرى ولي قل مولين قل إسلام من أجر راخات دلوتان يوخينيس حواس نبي توكو هقوخن قالي قده يوخانو قالي ديده رب سبحانه وتعالى خنا خجيسا نبيونينيس المناماتي إسان كونيس غرجتشونيس قبرتي خطا ديمي ربين أمتا هاريا توكو نبي هاريا أسو أوفا ديما جرو بودي أنيو دفعه چاد أنيو كتامي إرقا خنا يوخينيس رسالاتنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قول بيجا توهيني درجرا شريعاني سيسا دراني جرتي شريعة ججيرة توهيني بكسا جرا جتشان سنيف واني ربي سبحانه وتعالى نبي خينيان اتئرغي قرآن نخون ديني جتشان وما دينكم اي دين كمالي جي اقافة ربي سبحانه وتعالى ورديت لكم الإسلام دينا قرآن خيسة دبتامي ربي اجتشون امنتيف مالي سني فلت دجي حواس محمد خان اجتشا خبها خديها خكابا خكبا خجتشون السبا في لمي خمي خاردي خمي ارض مهندر خجرات خناف رب سبحانه وتعالى ورديت لكم الاسلام دينا اسلام ما في ليفيه اباك ايبلي ابادي ديچا رب سبحانه وتعالى مالجا ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين جاء نما جتشون إسلام ما ألت جتشون خناتو جنة نجي سجئ نما قبته إران إبل مؤخرة ورّا إبدا ورّا خسارة هاجا رب القرآن خيستي يجان سنيف نمني ديني خنق قبته نمني قرآن خنق قبته نمني حديث نبي خيني عليه الصلاة والسلام قبته نمني قالي الله قده قالي رسوله قده أبري خيستي غافين يقوتي رفته دين كي دين إسلام ما جاية أكسما غافين صدفان إن يرى غافين دياتي نبي خيني الراهي محمد عليه الصلاة والسلام بفسا أكا أما نمني نجرا متي غافي في ديبي أكا دراتي متي أما تكنولوجي ببلتي وانجروف نما توكو هيو توكو أكا نمتي فوتو إسا أچرت سكريني رسي غرسيساني أين نمني خنجاني سيغافة تنجا أما هو غافي ديبي درغم ميرت كسبو كسي متي يوخين شبسا فوتو سا في دنيتي إنو خن أين سينجان يوخانو سور ميسا سكرين رفيدني إن خن أين يسنجا يو بيتني ديفستا يوم بينه هم بيه جتا أبدي الدنيا مرتو يجان نبي محمد عليه الصلاة والسلام سورة إساتي يجون سكريني دان غرسيسن أين إني خنجاني غافة يجان ميجتشون غربا خن الرهاس ويجاني نمني غا نبي محمد عليه الصلاة والسلام خيستو حواسني إني رتي إرغمي غافة يجون هجرا لكا ونسانيرا كم تكو في دبا أفوري في أفورتمي أفور جنامي خدانن ميغا مكا خيسا ميغا توري نبينا عليه السلام خدا سدي ما خدان توري خدا سدي توريمي خدا سدي هقور رخيسو يچادا أچرا أسقبي هاگا أمر راقبي هاگا إيامان دابتو جچونيس نمني إساتي آمنيك آلي ساقو دي يچا إسا فانا ديمي إسا خنا نبي ربي تي إرغما ربي تي محمد عليه الصلاة والسلام جي دي بسا يچا أكسيت يو غافي سدين كان خديبو تيه أبرين نجياتاتي يچا أبرين نجياتانا نماس واني سنبودا هندي نجياتاتي يچا
yoo gaafiin sadeen tun deebi'uu baatte achuma keessatti adabni eegalaa jechuudha. Adabni, qixaanni, ibiddi achuma keessatti eegalamaafi jechuudha. Saniif gandi itti yaanu wanni kana hunda haasawaa jiruuf gandi fuulduraa ganda gaafiitii jechaadha. Ammoo eessa jirra amma? Ganda akkamiirra jirra amma? Ganda dalagaarra jirra, ganda carraaqqataa jecha. Akkuma qotee bulaan keenya gizee silaa namni waa facaafatu harka marateen teenyetti hoojumi babbahutti amma sa'aatana qotee bulaa yoo yaamte amma harkatta yookiin shanyi jira yookiin harama jira yookiin hagaa'ee jira bara waan harkattu bara amma sa'aatan biiziidha jecha. Sa'aarra harkatus deemeetuma dhufaaf carraaqqi irra jira jechuudha. Akkasuma daldalaanis carraaqqi irra jira. Inni barnoota irra jiru sirriitti qophii godhaa jira jecha. Maaliif jennaan deemee gara waxabajjii qormaata waliigalaatutti dhufu ta'a jechaadha. Kan kolleejii barachuu jirus akkasuma jechuudha. Qophaa'ina sanbooda qormaata jecha. Saniif ganda duniyaarra jirra nutis. Ganda arra rakaa lamaan salaata yoo jette carraa qabdu jirta. Ganda jechuun quraana kitaaba rabbiitiin qaraa yoo jette hiree qabdu jirta. Ganda mee haaqa haadha abbaa kiyyaati godheetiin jaalala rabbiitti arkadha yoo jette waaxi'ullaa maal jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti qaalii kiyya godhaa jeeti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nagabbaraa eega jee booda wabil waalideyni ihsaanaa jaabare. Na tokkichoomsa san booda haadha abbaatti tola oola. Haadha abbaatti tola oolu jechuun qaalii rabbii godhuudha. Arra jechuun addunyaarra jirta haadhatee abbaa kee tolatti oltee carraaqqachuu hiree ni qabdaa jecha. Rahima maxxanfachuu hiree ni qabdaa arra. Miskiina yataamaa mataa haquu rahmata godhuu fi nyaachisuu, obaasuu, uffisuu, barsiisuu carraa qabdaa arra. Subhaanallah jechuu hiree qabda. Alhamdulillah jechuu hiree qabda. Allahu akbar jechuu hiree qabda. لا إله إلا الله جتي الرب خنان ذكري أو مشجو هري قبض جرى خيري نما إججوج الراقبض هم ترابو نتون سنفكاتو جرين خيخ دنياتي فيس غاريمتي جرين خيخ آخراتي فيس غاريمتي وان خن سنفكاتو أدبتو سقالو مرة أدبتو هنرة أدبتو فرشورة أدبتو خجيبورة أدبتو نميمة نما خنا دبي أبلو رافوتي أبلو جيستي نما والأفان كايو سهري نما قدورة نما حسدورة بلتي نما ديقورة چراكتا على باسون تم خيري سين قبدوتي أدبتو جچو هيريك أبدار دنيا رات خيري لتونيس يچا حرامي رادا بچو چراك أبدا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نمني قيابرو جتشون دابة ربي وفي در دابتشو أنين كون جتشون أكا غراها دابهت وفتا وجن دل النيبر بريزدانتين أما الدنيا رجروخون عالمني قدان الدنيا رجروخون وفتا وجن دل النيبر inni ani goota ani jeyna yookiinis ani boodigaardiidha je'ee takka nama jechuunis ulfaatina waa fuudhu je'ee akkanatti karaa kanarratti ana malee dachii tanarra namni hin jiru je'ee deemu hundi isaatu uffata tokko malee dhalate jecha. Sadarkaa barnootaa tokko malee dhalate. Taayitaa tokko malee dhalate. Qabeenya tokko malee dhalate. Qullaa dhalate ammas. Uffannin jiru, afannin jiru, kopheen hin jirtu. Akkasi fide ilma namaa kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachii tanarra jecha. Abbaa keenya Aadam waan hin tahin. Haadha teenya Hawaa waan hin tahin. Hundi isaatu karaa kanaan dhufe jechaadha. Akkamu qullaa dhufe kanatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa takkaan malee fuudhee qabrii keessa kuchisa. Jaakkeenni jira qabrii keessatti. Kopheen jirti, firaashni, sireen,
نجرها وني سلا المينا ما عرس صدركات تقبل كرسين تايتا وجد ايتي بيرون صدركا اسي ايغتتون برجرتي هاتي منا بريدون إسا جالت سن وججرتي أبام منا خيسين أكان جالت سن وججرا انجر ilmaan abbaasiif jirra arrajau wajjini jirani injiran gosaan qabaabar lammiin qabaabar khobaan dhalanne jetteeti arra dhaadatta addunyaa tanarratti qabrii keessatti dilli lakkooytu kun si hojii jira qarshummaan haa jiraattu qarshumatiyyan nagee haa taatu haati jettu tunoo qarshiin tun siif waa gooti hogguu ati duutu bar osoo ganaa qabrii sin kaayin bar dhiiroo makiinaan ta'eenyuutii fooqiin finfinnee keenyuuti warri si dhaalu bar duruu irra karoora pilaana keessa jechuun afaaniin illee dubbachuu baatu duruu jechuun pilaana irra baasuu eegalee bar karoora akkasii miti akkasumatti akkuma qullaa dhufneetti qullaa qabri seennaa jechaadha kafanni wanni barbaachiseef ni barbaachisu wanni barbaachiseef satiriif barbaachise jechaadha منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى رب سبحانه وتعالى بيرين سنومي جاء باخن آدم جتشا بيتين سن ديبي سجا قبري ومنها نخرجكم تارة أخرى أما اللي مرسى اتئان بيو مسن الرين سن كاسجا رب سبحانه وتعالى سنيف وهند إسنيتي أكسم السنة كلها قبين ينجرو أنغون ينجرو صدركان برنوتا ينجرو واتك ينجرو سيفي دلقات ملئ نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني الدنيا تنرى حقو ديمو واسده تو سجد سجال واسديني توكو قبين يساتي جي jechuun sireen qabeenya keeti afooshaa sheerii qabda buusii torbaanii buusta siibbite siree san jecha dongoraa si jala deema akaafaa si jala deema yoo makiinaa qabaatte hanga qabrii reefka jechuun makiinarra kaayaniiti haga qabrii dhaqa tokko qabeenya jee kanama gaggeessu inni lammaffaa kanama gaggeessu رحمه خيدي جال اللي خي نماتي سجالته نماتي اللي جالته الدنيا رتي هاتي تيمن ما سدامت يو اتي درا خوتي ابانك سيغا جيسا obboleeyyan kee kadhalaa manumaa sidhaammatan mee hoggu takka masgidallee dhufuun tahu mee fuuluma isaan laalla jahanii si dhungatanii jechuun yoo rakkoon siifi isa idduu jira isaan idduu jiraatte awfii dhiifama sii godhanii si gaggeessan ollaan si gaggeessa afooshaan si gaggeessiti lammaffaa wanni si gaggeessu ahlii gaggeessa jee nabiin alayhi salaatu wassalaam إني سدفان واني دنيا تنرى قواتك أبري ديم تسيقق جيسو دلقا خيتي خيري قبات خيري خير يو شري قبات شري لچوتو ولين قبات سوانو ماتي الدنيا تنرى تكسب دي چرايت اتناتو نمقق جيسا جواميك أواسدي سدين كنرى لمقق جيسا داني ديبي أجان نبي محمد عليه الصلاة والسلام qabeenyi kee haga feete ati qabeenya qabaat tujjaara addunyaa kanarraa angafa tokkoffaa warra silaa lakkaawwan sanillee tahi angawaa guddaa tahi waa feete tahi jecha qabeenyi kee tokko yoo nasiibaa osoo gandi si awwaaluu kopheen takka keessa bute mee dhaaphaa kophee tana fuuna jaanuma dhaqi jarrabime yoo moobaayiliin akka nasiibaa keetii si jalan deemu jechuun yoo kiisha namaatii moobaayiliin tokko gabbuute dhaaphaa jaaniini baasammoo ni dhiisan isaa hudhamneeti kun isaa jala deemu ni jaanamne abadan nam tokkolleen hin jiru
سنيف قبين هندنو سرين نديبتي مكينان نقلتي مكينان تي إلا ليه مكينان تي نقلتي قبري سي وجن تيسو أبانو نبرا ختي أنيس ننقلتنا وانجتو سرين نديبتي إيجتشون أنسولان سرعو في فميس نديبئة قبين إساني ديبئة جنبين عليه الصلاة والسلام إني ديبئو لما فان فرجي أهلي جي إيجتشان eme odeeffadha meenu malaala haanu malaallu ija gatii qabuun haalaallu jechuun haadha mana akkaan jaalattu isii dura lubbuun tiyya haa baatu tajattu awwaalteetuma biyyee irratti deebistee deebitamoo bira jechuun wajjina naqaa jetta bira teessa qabrii sanirra iteessa haadha teeta akkaan jaalattu yoo addunyaarra jiraatte umurii rabbi si haa dheeressu yoo addunyaa irraa kutte rabbi haa araaramuuf haadha teeta akkaan jaalattu geessiteetuma biyyee danuu san irra neexeetuma biraa galta sabbarteetuma jecha ilmooteetis taatu awwaalteetuma biraa galta obboleessa hojii dhalattees taatu awwaalteetuma biraa galta ulamaa akkaan jaalattu warra urjii lafa kanaa isaanillee taatuun akkuma sheekha keenya shee Aadam Tuulaa awwaalee namuu biraa gale namu awwaaleetuma biraa gale ergamaa rabbiillee alayhi salaatu wassalaam nabii keenya Muhammadillee machaawanillee duuti isaanii itti ulfaattullee immoo wal jajjabeessaniituma wal tasgabbeessaniituma awwaalaniituma galanii ogguusanii jechuunis Faaximaan intalti nabi axaabata anfusukum lubbuun teessan isinuma dandeesse harki keessanii biyyee nabii irratti neexanii garagaluu kana garaan akka ummatti isin dandee jetteen jecha mee harki keessan akka ummatti akkana ta'e isin dalage jetteen ergamaa rabbiillee taatu jaalallee fedhellee taatu awwaalteetuma biraa galtaa jecha jechuun namni silaa tokkolleen qabrii irratti sii wajjin hafu abbichuma du'u qofaatu achitti hafaa jechaadha lamaan deebi'an qabeenyaa fi ahlinni deebi'aa jaan nabiin alayhi salaatu wassalaam inni si biratti hafu ta'ammarraa dubbachaa jirru dalagaa fi dalagaa ta'e qofaa jechaadha yoo ati addunyaarraa hanga jirtu isiinuu waa xiqqoo bar sabrii nu barbaachisaa bar hidhaa zalaalam hidhamuurraa جتشون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض جاء ربي سبحانه وتعالى جهنم خيس الدوموتا جنتاس نمني خيس الدوموتا غند ديرا عمرين أمتا هنغنا هنقمني غندي فولدور خين يجرو جتشا الدنيا نمو يرو غبابدو ستولتوس أركتوس نبدوس لكوفستوس فياتاتوس رفتوس jechuun gammadduus isiin hanguma takka haguma muraasa akaakoon keen jiru abboon keetis yeroo gabaabdu booda ni kuta yoo haa'uun jiru ammaahu jecha atis ilmaan kee dhiisteetuma kuttu yookaanis ilmaan kee si dhiisaniituma kutan saniif jechuun addunyaan tun yeroo gabaabduu daangeeffamtuu takkaa jecha yeroon dheertuun fuuldura keenya waan jirtuuf yeroo saniif arraan tana sabbarree waan silaa nurraa eeggamu dalagaa ja'amtu tanamaa wajji qabrii seentu dalagaa kanaa jecha khaatimaa teeta sii bareechisus dalaguma tana salaanni ati fardeessitu qur'aanni ati arra harkatti marattu kun ka'ee manattis bakka dalagaattis masgidattis qaraatu kun zikriin bakka deemtutti rabbi kee yaadachaa deemtu kun sadaqaan jechuunis si jabaattullee sitti ulfaatullee namni fudhachuu malee xabiyaan irra dhalate miskiina waan ta'eef ilmi namaa hundi isaatu jecha taajirri rahmaani tujjaarri rabbii qofa subhaanahu wa ta'ala kannaa keessa kanarraa irratti je'ee waa takka sodaan qabne jechuudha hundi keessa waan feetan aadamirraa haga ammaatti jechaadha namninis jinniinis dirree takka rabbaatanii osoo na kadhattanii waan feetan hundaa'u yoon kanneef qabeenya kiyyarraa waa takkan irrisu yoo lilmeen bahara guddaa harka lama sadaffaa addunyaa tanaa bishaan kana qaama bishaanawaa kanarraa yoo lilmeen huccuun hodhatan xiqqishoon san waa irriste qofa narraa waa irrisan jee rabbi subhaanahu wa ta'ala
تاجرين الران إرتو بيخو ربي قفاچا مسكينيو هقو أسيبه خيستو خيمانا قمني أسيخنو نرى إرتا جاتي نسوداتا جاچا تناف إيجاچونيس خيري صدقانتون خيري سومني أرانتنا نمني أسو نمني سمدي بتامير غانياتو أتي سبرتي سومن تو رمضان ومخنا أبر خنياتو الرقودة موخ سومن الرقودة خنياتو الرقودة هن شكينتا الدنيا فلات وكولي قلاتي سومن ومباتي تكتي واجب جتي أتي سومن تو خنياتو الرقودة راجع چارا خسومن ور سبرتي سومنتي خنبير خوتي إسنينا خميسة سومنت خرب بلا في سيف إسنينا خميسة في أيام البيت باتي خيسا قويا سديدة بلتا إيجاچون خخنا سومنو جرا خرب بيقول إف أماس ديبتي خانوما سومنا نبي داو سومنو جرا بر قوياتو كو سومني قوياتو كو خفر عمري ساقوتو جاچا أما اللي جرا أمة محمد خير خيسا عليه الصلاة والسلام سنيف خيرين تون خيرت نما إيجاجو هم ترى نما دوركو خنون دينو دلقا غغاري خاتمومتي تاسيس فولدور جرتو خنا سيتول كتو جاچا يو فالا خنا ديمتي yoo zina bobbaate yoo sanirraa if qabuu dadhabde maatiin tee warri kee barnoota baradhuudhaaf dibicha tokkicha gurguree si barsiisaa jira mana sii kireessee magaalaa gurguddootti akkana moo akkanaa miti moo taajira taanii si barsiisuu jiran qabeenya bakka itti dhangalaasan dhabanii si barsiisuu jiranii nama haa tahu xiqqishoo anaahuu jechuun kaa irraa beelumaa unarraa deemsisuun dandeenye tanarti ilmi kiyyan deebi'u intalti tiyyan deebitu baratee nama tahee dalagaa ummatee nama guddaa tahee ifis dandee biyya haa dande'uu fi bajanni haadhaa fi abbaa manguddoo ooyiruu qottu san ta iddoo dhaabdu sanirraa bahee magaalaatti manni sii kireeffamee bar kolleejiif maallaqni kan namaa kiraa manaatiif kan namaa akkasumatti illee deebiitiin masruufa waan ati nyaattee dhuyduuf uffata kee dandeeya bajanni baadiyyaarraa duggoomaadhaan as jiraatte magaalaa jecha magaaluma fadheewu ati immoo qara'eef si erganii ati jechuunis waan biraa qara'uuf magaalaa dhufte jechaadha namni achi jalla hogguu magaalaa bee irra jalla namni baadiyya durriyyee magaalaa yoo bahe irra jechuun shufeera durriyyee ta'a jecha li'annahu ganda keessan nama sodaatu jira adeera isa beekuu jira eessuma isa beekuu jira adaadaa jira haboo jira gosaalammii jira ollaa jira jechaan ni qaanfata hogguu magaalaa dhufe hoo biitti tiyya namni na beeku hin jiru jaa duraanuu sodaa rabbiin qabu hunoo jechuun bikka deemutti bikkuma dhaabbatu dhalaa wajji gartaa jechaa dabtara isa dhala dabtarri kabarii shifaanii jecha golga bikki dhaabbatu immoo dhalaa wajji hojiin isaa halkanii guyyaa zinaadha jecha khabarakaa dachiirraa fuudhe akkanaa kana dhala akkana jalloo dhiira akkanaa jechuun kaayyoon qabne jecha hegereefillee abdiin ta'u biyyaafillee guddinuma diinagdee keessatti illee kun abdiin qabu namni kaayyoo deemuuf sababaa dubartii takkaarraa kaayyoorraa gore boru jechuunis ifii taha kolleejirraa ari'amu kanaa jecha yookiinis gubboo kannee jechuun si'oosii na dabarsaa je'ee akkasitti waa takka ga'umsa tokkoon malee eebbifamee hojii takka qabatu akkanaa kana jechaadha waan hin beeyneen bikka takkarra ramadamaa fuudhee jechuun waan irra ramadame sanis hallayyaa naqaa jechaadha hawaasa silaa waa godhan itti gaafatama godhanii kaayan yookiinis maal godhanii kaayan ogeessa jaanii kaayanii hin baranne inni wanni barate zinaa barate jecha gaafa dhiirti barattu san namni kaayyoo qabu immoo waan sanitti hin bobbo saniif kana hojii jee godhate akkasuma xiqqishoo beekaatiin hangana achi jee jecha akkasuma ammallee deebite khamriin hojiitii jee qabate akkasumatti illee salaata dhiisu karaa shirkii wahinaa godha jee rahmaan tokkicha dhiisee jechuun qarxaasa malee anniin du'a jee qarxaasa rarraafatu man allaqa tamiimatan faqad ashrak namni jechuunis qarxaasa haada rarraafate haaduma fadhe haa ta'u jecha haada rarraafatinaa wanni ulamaan isiniin jettu tanaafi jechuudha hin rarraafatin haada dhalaan haa godhatu waan dhalaa ati immoo haada rarraafatin waanuma dhalaatuun godhatin ati dhiirti jechuun shirkii walitti hidhamaa jecha
بخلالي هقول في شهادة قبط مال الراهي تدرى هذا خنا الراهي تأتمه التديمتا كأني بروانم أجايباتي بروانم أنا ما نبويتشا وان دورين كم نيجو سنيف شرك الرا يو أدبتشو باتي يو حق مخلوقا حق جتشون المنما حق جتشونيس بنين سمدتشي تنرت ربي أومي حق إساني خنا يو إيقامو باتي خاتمان الفاتحة دورا أسو قبرتو أچم بوين جتشا بر خاتماتو لجا نما أسو مسجد جرو أسو مسجد ديمو دونه أسو سومنو خدو أكا شيخ حمزة خنا أكا جتشون الشيخ هنيا عالم خنيا شيخ آدم تولا جتشا علم مرة درس مرة قبمي جتشون اسمه درس جرو أچو مرة قبمي نكب ستي ورخطو جتشا أكا شيخ حمزة ربي رحمة إساني هاقودو إمام جتشون إسا مسجد سيغارا تراوي جتشون مني ومان جتنين اتكاف قوتو إسافي تتي الشائي صلاة جسي وان هواسا دامو دامي دم زكاة رتي دم زكاة فتري رت دامي دم إيدار رتي إبسا قده أچو مان جتشون أصو منسات تنگلين قبرت أچو خطو يچا رب رحمة هاقودوف نولي خاتمات هنيا خاتمة بريدو أكسي ربينو هاقود نموت غغاري دلق خاتمان إساني دنيا رتي لينو بريد غغيسا إساني بريد ربين ebar waadanyummaan gaggeessaa keessin bareechitu bara qarshiin gaggeessaa keessin bareechu rahmaan afooshaa rahmaan ta'uudhaatu gaggeessaa kee rabbi sii bareecha jecha hogguu beekamtii rabbi bira qabaatti beekamtii maleekaa biratti hogguu qabaatti beekamtii masjida keessatti hogguu qabaatti eelaa miskiinnanuma kana hojii sabbaruu bara laalee miskiinnanuma humaan qabne kana ka ati guyyat dhiqattee jijjiirrata huccuu feetu sa'a dura uffattee sa'a booda huccuu biraa jijjiirrata miskiinni torbaanii huccuu jijjiirrattuu khatti ulfaatu jira barni beeytaami akka ati amma jechuun keessattu magaalaan keessa jirtu magaalaa yeroo hunda bishaan itti argattuu miti ati bishaaniin amma dhiqatta shawar seenteeti kuni torbaan lama khadiqatu jira warra bishaanuma san dhabe khanumaa wajjin sabbari sinjaara wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha sabbari jaisan miskinan kana wajjin jecha kana jaani bar nabi muhammadin alayhi salatu wassalam rabbin sini sakkanuma ja himbal fi miskina khan hintufatin ille men tufatin rabbu maqabenya si khanne jeeti miskinan tulfatin bakkarra khateni beita miskinan tufatin yo ho bakka qabenya khana abban ke raxe odefadu miskina khanan tufatin rabbu ma jeeti angawatatus nama angon qamnen tufatin rabbu ma jeeti esa khate bakkarra khate sibe kharabbin yo beekomsa sadarka barnota fedelle jirate hawasa wallala jahila khana jette tufatin rabbu ma jeeti bakkarra khate sibe khajachunis wata kamali ad-dunya tanara rufte rabbin sibe subhanahu wa ta'ala sanif ibada مسجد خنا نمك أبته نما هم ترى إتقبه نما تلتو جرّاكته خاتمان إساني بردي تكتين أبري خيسسي وجهفا خنا بمحمد عليه الصلاة والسلام ننجي سمالي يجار عملنا ما تيجي دلقانا ما يو دلقان تيتولتك أبرين كيتولتي درانو بين جاني نمر ملايكان أكاتي غافي تنا سرّت دي بستو غافي سدينو ربينك يا الله كجت نما بين جاني نبي إجتون دينك يا دين إسلامات أكجت درانو بين جرّا أكسمت اللي ديبيتي أكجتون نبينك يا محمد جتة ديبي سوتة سدرانو بيكم جرّا خانم خاتمان سات هلتة متي كسيبر نما بيكم آبر نبني خن نبني ربي برب بيكم ملائكة برتو إن بيكمو ني بيكم آبر نبني برب برب ولا لما أوما هم دبرتي ولا لما سنيجة شمال جانين فراش جنة أفاف أفت جنة أفسا بلبل جنة فود بناف جانين رفي الريب عروزة خفود أبيخا رفي جانين الريب عروزة هقو خنا مال جاجي قبرتي يا ربي أقم الساعة يا ربي أقم الساعة جا يا ربي دفي قياما ما انتاسس نجا مالي في جنان نمني وان غاري تكاچي أرغيني صبرا صبرين أبو يجا دفيك إيامان سندابتي جنة سينو فدا يجا ساني في يجون ميهم تراغبا بردوتي فاتقوا الله ما استطعتم حمدا ديتي تيتي ربي صداد بك ربين جالته أواد بك ربين جالته أرقمي بك ربين جبون أواتن
bakka rabbiin jibbuun argamin bakka qumaaraatiin argamin bakka khamriitiin argamin bakka farshootiin argamin bakka zinaatiin argamin bakka jechuunis namatti zallamaniin argamin teessoo san hin taa'in teessoo san hin bohaarsin bira teessee ragaalleen tahin ganda cubbuu san biran taa'in cubbuu ragaan bahin haraamin nyaatin haraamin dhugin haraamin daawwatin haraamin dhaggeeffatin haraam harka keetiin hin qabatin mu'aanaqaan godhin dhalaa namaa jaartii namaa harkan fuudhin dubra namaa harkan fuudhin nikaasii hin qabdu obboleettii haati teessii dhaltee miti habooteetii miti adaadaateetii miti intalateetii miti obboleettii teetii miti jaartii namaa intala namaa jechuun maquutti achi hin qabin qaanyi eebi waan fokkota zinaadha anin jenne nabi muhammadi je alayhi salatu wassalam zinaan harka fuudhuudha je ergamaan gooyta alayhi salatu wassalam mu'aanaqaa kee qubaa'uun qabu nabiin sallallahu alayhi wasallam mu'aanaqaa ati qaamaan jaartii namaarra qaama guutuun laa ilaha illallah waan fokkota waan ulamaan irraa yeroo hunda irra deddeebi'anii isin dubbataa jiran waan fokkota jechuunis ganduma laallee waan gaarii jennee aadeeffanne jecha waan gaarii safuu miti safuu keenyaallee miti jecha saniif harkan fuudhin adabad jechuun dhalaa tana harka fuudhurra dhalaa siif jechuun halaal tana jechuun si fuudhuun siif halaalii ajnabii tasirratti haraamii nikaan malee isii tana harka fuudhurra ibidda jechuun harkaan qabachuutu irra sii wayyaa jechuun nabi alayhi salaatu wassalaam dhalaa takka harka isaatiin harka fuudheen beeku alayhi salaatu wassalaam adabad khaatimaatee bada adabad qabriitee bada adabad naamusa namaa tuqurra adabad akka haqa namaa saamurra adabad acbarabbaruurraa yookiin shawwaduurra adabad gashii dhiisi kijiba dhiisi waa hunda keessatti waan beekamu akka beekametti dubbad dhugaa dubbad jechuunis dhukkeen irraa kaaseetiin dibicha kana gurguruu deema yoo jechuun fooniif tee malee qonnaaf hin ta'u jee gurgure yogguu gurguruu feete jecha dhugaadhaan dhugaarratti bittaa gurgurtiin akkas eeybii beeytuun dhoysin ibsa godh yoo ta'eef haa bitatu yoon ta'iniif yoo haa dhiisu rabbiitu gatii siitti godhaa jecha gatii siitti godhu rahmaani subhaanahu wa ta'ala kana daleeynaan khaatimaan teenya bareedduu taati akkasuma jechuun khaatimaan bareennaan eessa bareedetti aanee qabrii bareedaa jecha rabbi khaatimaa teenya rabbi nu haa bareechu khaatimaa teenya rabbi nu haa bareechu aboo nama jijjiiramu rabbi nu haa taasisu nama bakka rabbiin jaalatu dhaabbatu argamu rabbi nu haa taasisu nama bakka rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraa jibburraa fagaatu rabbi nu haa taasisu obboleeyyan keenya arra guyyaa lakkaawwachaa jirra umrii teenyarraa haga rabbiin subhaanahu wa ta'ala fadhe kutee jira jecha hasaddeettamii torbaatam jiraannaan kudhanii isaa hafeef hasaddeettamii takkaa saddeettama jiraannaan meeqaa hafeef takkumaa hafeef hajachuun saddeettamii fi baatii takkaa jimmata afur booda jechuunis hin jiru jimma afur shan booda hin jiru inni qabrii jira jechaadha irra dhaabbachuu jirra yookiin nurra dhaabbachuu jira akkasuma akkasii miti sanii jecha yaa'uu yaana kute hanga kute haga nuu hafe kana haa dhaqqaban khaatimaa teenya haa bareeffannu nama addunyaarra haga jiraatu waan rabbiin jaalatu dalagee khaatimaan isaa bareeddu rabbi nu haa taasisu saniifi jechuun sinqii tanarratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechaadha maayyii irratti sa'aan gara jahaa khuxbaanis 15 irratti waan eegalamuuf qalbitti sheekh usmaan eegaatuma akkasitti deemaa ture hin dhufne na fakkaata hafan na fakkaata saniif wanni niin maayyii irratti ibsa godhuu barbaadu waanuma irra geenye hawaasa kana waan garii gabaasuun barbaachisaadha akkasuma akkasii miti ammallee amaanaa nu bira jirtus ibsuunis gaariidha mucaa tokko nama dargaggeessaati ramadaana kana gaa masgida kanaas haa ta'u masgidan biraas ergaan dhaamsi mee nutiin kun bakki kufneen bakka barnootaati yoo bakka barnootaa kana tolfanne malee wanni nuu tolu hin jiru bakka tanarratti haa xiyyeeffannuun dhaamsa ramadaanaa guutuu ture akkasuma akkasii miti way dagattanii hin dagannee jecha saniif
namni waan harkaa qabu darbate sodaataan jaamu akkasuma akkasii miti waan si harka jiru darbannaan sodaataan jaamu yoo harka qabattee teesse malee sodaataan keekatti mirkanaa'u waan harkaa qabdu yoo qabattee teesse sodaataa ta'u ni mirkanaa'aa jecha saniif mee waanuma qabnurraa jennee dhimma madrasaa kana eessarraa kaanee eessa geenyee ibsinee ramadaana keessa jechaadha akka ulamaa'itti akka sheekootaatti akka koreetti mari'annee waan silaa qabnu kana wahiin babal'isuuf keessoo guutuu wacuma malee irraa ol kaayyachuudhaaf nuun gahuu irra waliigalleeti hawaasa kana dhiyeessine ramadaana keessa jechaadha. Hawaasni eegatti dhiyeessine booda waan danda'uun dhaabbachuu eegalee akkasitti yoo xiqqaate miliyoona takkaa fi tuqaa torba ramadaana keessa masgida kana guddaan inni lammaffaan ammas deebiti masgida minshan gara 140 inni sadaffaan masgida jechuun islaashee ordaa xiqqaa tokko ni beeytaniimi 13,000 ammallee masgida qabalee 17 marrottoo bira jiru masgida masgidur rahmaani masgida eenyu masgid salaami wani irraanfadhee qarshii 40,000 bifa sanitti hogguu guddaan immoo yaa ambassa dirshaa wanni jaaniin masgida kanaati qooda leecaa kajaaniin jechaadha miliyoona takkaa fi 700 fi akkanni buufamee jechaadha. Wanni silaa nuti yaadaa jirru deeyniin manni guddaan san manni barmana guddaadha bara mana arraan tananiin gurguru yoo jennee lafaa kaane wallaahi shakkii malee miliyoona 50 baasu jechaadha. Mee alhamdulillah jaa kana diidamitti arkannee baankiin hojii gamtaa kafaltee jecha liqiidhaan saniif sun diidami kanuma duuba saniin maxxansaa jiru kaaree 4,500 dachiin taatu miliyoona 10 nuun jaan mari'annee gandaas gurgurata dhoorkinee ifiifillee itti fayyadamutti hin jirru akkasumatti taa'u jirti wanni san waliin meeqan nurra jira jechaan miliyoona 30tu narraas sirraas jira jecha akkasuma akkasii miti. Sheekota mee du'aa itti nuu godhaa jenneeti fadisirra akkasumatti illee asiin kombolcharra ala daddeebre jechaan haramaayarra awwadaayirra akkasitti jechuunis naannoo keenya kanarraa magaalaa tana keessa imaamman jiru waliin yaamne mee du'aa umatti nuu godhaa jennee manuma kanattu dachii tanattu eenyuun namaa kana dura rabbiin nuu kanna jecha dachii shee aadam du'aa itti nuu godhe dachiin tun mooraa san keessa dhaabbate rabbi rahmataa godhuufi ulamaan gurguddoon keessa du'aa nuu godhan jecha dachiin tun akkasitti mee nuu arkaa du'aa nuu godhaa jenneeni aboo gariin isaanii maal jaan warra maallaqa fidate deebisee jira nuti akkanan seene yogguu dhufanii sheeyni nutti man akkanan seene ija keenyaan garre akkasumatti illee deebiiti tasilaa qaadhimtanis laalle tunnuun fakkaattu if booda deebina jaanii if booda deebi'anii jechaan akka nu fakkaatu qophoonee dhufna jaanii akkasuma jazaa rabbi haa kafaluu fi dhimmi islaamaa naannoo keenyaa pirezidaantiin jechaadha shee absalaamis guyyaa san argamanii itti aanaan isaanis akkasumatti illee jamaal sheekaatis argamanii hedduu gammadan guyyaa san jechuudha waa hundaanuu deeggarsaan isin bira jirraa jaa saniif hawaasa keenya ani maallaqa illee jenne wayim maallaqa darbaajee sagantaa maallaqaa mari'anneeti nuti ramadaana keessa jennee bar kasii bare sagantaa maallaqaa ramadaanuma keessa jennee jecha tajachuun ramadaana booda akkatti deemnu irraa wal mari'achaa jirra ayyee saniif waan kana inshallah karaa fi akkaataa jijjiirree mari'achuu jirra waan saniin nu bira ni dhaabbattanii nuti jechuun salaata irratti salaanni masginni kanuma salaata haa ta'u jennee karoora qaba ni ta'amoon ta'u yoommoo niyaa qabaattan bakka nuti kaayyanne irra nu gargaaraa karoora qaba bakka nuti kaayyannetti baankii jira baankii hojii gamtaa oromiyaa irraa akkaawuntii qabna baankii daldala Itoophiyaa irraa akkaawuntii qabna kanuma deeynii kana qofa baankii zamzamirraa akkaawuntii qabna baankii awaashirraa akkaawuntii qabna baankii hijiraarraa akkaawuntii qabna jecha akkaawuntii sallaal utubaa akkanatti inni gartanii amma utubaa tokko lallaalame utubaa kanarra ni jira akkaawuntii achumarraa footoo kaafadhu deeme onni nin siidhaa خاسين على خناس نجرا ونقوم مسجد قدّا خنا جبانة خرجوا هلا قدّو تنرى كاونتي نجى كاميرو مخافت دوتي بكومتيسو ونيتون ديني نرجر تجيتي موبايل بانكينج جمان ويا خليسا نمك أرشد بس دينك إجرابر ديو مجرابر
arraarraantana baankii hijiraarratti qarshii 550 nama naqee jira jecha arra laal nama dardaraa tokko jechuunis mee du'aayi godha qarshuma 500 kiishaa qaba makiinaa takkaan bituu deema fuuldura waaniin godhu naaf beekaati du'aa'uma godhaa jee qarshii 500 kan deeman hooyyoon takka masgida dhufuu hin dandeenye yaamicha madrasaa deeniin irra jiru kafaluudhaaf owwaadhe qarshii 50 habbaa lama ergiteeti mee tanuma keessaa naabuusaa jette akkasuma baankuma keessa darbineef sadarkaa kanatti namni hirmaachuu jira qarshii takka keessa buusuu jira dirree masgidaa jechuun dirree kadhaan goonu sinigalee maaniin je karaa jechuunis bilchina qabuun karaa qaroomina qabuun atis ifii hirmaattee nama silaa hudhan yoo ati hirmaachiste mee inshaallah warri masgida kana keessa jiru tilmaamaan nama meeqani taamee na himaa tilmaamaan masginni guutu allisaa guutu akkasuma gara dubartiitiinis akkasuma guutu meeqani taame natti himaa isinumarraa haa fudhadhu tilmaama meeqani taa tilmaamatti meeqa haa qaban kuma 5 hanga 10 haa jennuun tilmaamaa bar 5 hanga 10 haa jennuun kuma 10 numa gaya kas jaa warri beeku jecha kuma 10 tilmaamaan mee humni 10 kun nauma 100 sagantaa keenya kana yoo ibseef kuma 10 meeqattiin je nama meeqaan je anis nauma 100 irratti haa dalagume atis nauma 100 irratti kuma 10 kana dhibbaan baay'isi meeqata dafaanaa herreegaa ka miiliyoona takkaa jechaan miiliyoonni tokkichi kun qarshuma 100 takka nillee guddisin dhiifamaa wajjin illee guddisin yoo guddistees baankiin hin deebistu akkaawuntiin numa fudhata akkasii miti kuma 100 yootti ergite lakkii 100 qofa murteessan jee bulook sirraan godhu jecha maaliif khayriin jettee waan dhufteef miiliyoonni tokkichi kun qarshii 100 yoo nu hanne hirmaate meeqa ta'a miiliyoona 100 soddomni liqii galcheeti 70 gamoo ajaa'ibaa haasaa jechaadha guyyuu kadhachaa ooluuf hin taa'u masginni kun bi'iznillah akkuma shee amiin ibro umrii rabbi isaanaa dheeressu baaburrahmaan arresin kadhata malee boru rakkataa gargaaru ta'a jeeti beelawaa biyya keessaa amma baaburrahmaan gargaaru jira jechaadha madda galii sireelee qaalii jechuun sireelee babbareedduu sadarkaa isii eeggatte godhanii iddoo bultii jecha keessummaan kabajaa bakka zinaan kamriin hin jirre san qopheessu akkasuma ammaas deebiiti mana jechuun gamoo hoteelaa kireeffamtu san qopheessanii arra hundarraa maaltu jira jechaadha galii jira akkuma jeetti ama 15 dura shee amiin ibroo tana dubbachaa ture masgida sanitti akkasuma gargaarsa seen kolkolo izni rabbiitiin yeroo gabaabduu booda karooruma baafannaan masginni kun masgida nama gargaaru malee madrasaan kun madrasaa nama gargaaru malee madrasaa kadhatun ta'u inshaallah umrii guutuu ni kadhanna kana karooraan ni qabanna saniif jecha akkaawuntii